Makuru y'ibiyaga bigari mu Rwanda urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umunyamakuru Nsengimana Theoneste ufite umuyoboro wa YouTube witwa Umubavu TV yafatanywe n'abandi bantu batanu. RIB ivuga ko bakurikiranweho icyaha cyo gutangaza amakuru y'impuha. Asumta Kaboyi araduye inkuru neza. Umunyamakuru Nsengimana Theoneste yatawe muri yombi ku mugoroba kuri wa gatatu yari kumwe n'abandi bantu batanu. Amakuru y'ijwi ry'Amerika ryahawe n'umuyobozi wa Darf Umurinzi Madame Ingabire Victoire agaragaza ko abafashwe bandi batanu benshi ari abarwanashyaka ba Darf Umurinzi. Umuvugizi w'ubugenzacyaha bw'u Rwanda Murangira Thierry yabwira ijwi ry'Amerika impamvu y'iryo tabwa muri yombi. Nsengimana Theoneste yafatanywe n'abantu batandatu. Uyu akaba ari Nyirumubavu TV ikorera kuri murandasi. Abo bafatanywe Sibomana Sylvain, Rucubangana Alex, Hagenimana Hamad, Ndayishimiye Jean Claude, Watuje Joyeuse. Aba bose bakaba bari mu mugambi umwe, bari mu mugambi umwe wo gutangaza no gusakaza amakuru y'ibihuha agamije gukurura inzangano no guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda bakoresheje imbuga nkoranyambaga zitandukanye. Murangira ntiyavuze ibyo abatawe muri yombi batangaje byabaye imbarutso y'ifatwa ryabo, ahubwo yasobanuye ko bafashwe nyuma y'iperereza RIB yari imaze iminsi ikora. RIB ivuga ko iryo perereza ryari rigamije kureba ibyaha bikorerwa kuri murandasi, akaba ari byo byashingiweho batabwa muri yombi. Mu bafatanywe n'uyu munyamakuru humvikanye izina risanzwe rizwi mu Rwanda rya Sibomana Sylvain. Uyu akaba yarahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka ritaremerwa mu Rwanda rya FDU Inkingi. Iri shyaka ryahoze riyobowe na Madame Ingabire Victoire Muhoza mbere y'uko ashinga iryitwa Darf Umurinzi. Umuyobozi wa Darf Umurinzi Madame Ingabire Victoire mu kiganiro yahaye ijwi ry'Amerika yagaragaje ko atari Sibomana wenyine wafashwe, ko n'abandi bari kumwe bafite aho bahuriye n'ishyaka rye. Ntabwo ari Sylvain gusa, harimo Sibomana, harimo Rukubanganya Alex, ni umuntu uduhagarariye mu burasirazuba, harimo Hangimana Hamada mu Rwanda shyaka usanzwe, harimo Ndayishimiye Jean Claude no mu Rwanda shyaka usanzwe, Watuje Joyeuse we yari umudamu w'inshuti yanjye ukunda kuza kumfasha hano mu bintu administrative. Ni ukuvuga ngo bariya usibye uriya munyamakuru abandi bose n'abarwanashyaka banyu? Abandi bose n'abarwanashyaka bacu. Damu nawe ntabwo ari mu Rwandashyaka, ni inshuti yanjye ariko akunda kuza kumfasha. Kugeza ubu byantunguye ngewe, urabona tumaze igihe muri Covid abantu ntibahura, donc kubyumva byanyobeye, ntabwo ndi kubyumva, ntegereje ko avoka mbwira ati wenda barabarega iki n'iki simbizi. Abo bose mwarimukanye muri Darf Umurinzi? Muri aba bose bafashe Sylvain niwe wari umaze igihe twabanye muri FDI muri Darufa. Abandi bose ni bashyashya binjiye muri Darufa rwose, n'abajene ntekereza binjiye muri za 2019. Sibomana yaraherutse gufungurwa nyuma y'imyaka 8 yamaze muri gereza ashinjwa icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda arwangisha ubutegetsi buriho. Ijwi ry'Amerika ryifuje kumenya niba Sibomana ndetse na bagenzi be bafashwe ibyo bakurikiranyweho bifitanye isano n'ishyaka babarizwamo. Murangira abiduhe ibisubizo. Mu byo nagutangarije nta mitwe ya politike nigeze mvuga, nta naho bihuriye. Bafashwe kubera ibyaha bakurikiranyweho, ntaho bihuriye n'imitwe ya politike bashobora kuba barimo. Kandi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha iyo rujya kugenza ibyaha, iyo rukurikiranyeho umuntu ibyaha ibyo byose aba yakoze, ntirubanza kureba ngo uri mu wuhe mutwe wa politike cyangwa nta mutwe wa politike urimo. Umuvugizi wa RIB yasobanuye ibihano bitegereje abaregwa mu gihe ibyaha byaba bibahamye. Ni ibyaha bitatu bifite ibihano bitandukanye. Igito gifite gihanishwa hagati y'imyaka 3 n'5, igikuru ni hagati y'imyaka 10 na 15. Ubwo rero urukiko nirwo ruzagena ibihano bashingiye ku byaha bazahamwa. RIB yatangaje ko abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya Remera na Kicukiro, ndetse ko iperereza rikomeje kugira ngo dosiye yabo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Itabwa muri yombi ry'umunyamakuru Nsengimana ndetse n'abandi bantu batanu bari kumwe rije rikurikira ibyari biherutse gutangazwa na RIB, aho uru rwego rwaburiraga abantu bose baba abanyamakuru cyangwa abandi bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga kwirinda kuba umuyoboro w'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Si ubwa mbere umunyamakuru w'Umubavu Nsengimana atawe muri yombi, kuko mu kwezi kwa 4 umwaka ushize yafashwe akurikiranyweho uburiganya, aza kurekurwa mu kwezi kwa 5 k'uwo mwaka agizwe umwere n'urukiko. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Turabasuhuje bakunzi banywanyi b'Ijwi ry'Amerika.
dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame avuga ko abasirikare be bagera ku 200 ari bo bari mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Yabitangarije mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Steve Clemons w'ikinyamakuru The Hill cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima yadusemuriye iki kiganiro muri make, ikiganiro cyabaye mu Cyongereza. Ku ikubitiro ubwo Leta y'u Rwanda yatangazaga iherezwa ry'umutwe w'ingabo muri Cabo Delgado mu kwezi kwa 7 k'uyu mwaka, hari hemejwe ko uwo mutwe ugizwe n'abapolisi n'abasirikare bose hamwe bagera ku 1,000. Uwo ni nawo mubare kugeza ubu waruzwi wanemejwe mu itangazo Leta yasohoye mu kwezi kwa 7 k'uyu mwaka rivuga kuri ibyo bikorwa bya gisirikare. Kuri ubu hashize amezi asaga 3 izo ngabo zihanganye n'abarwanyi bo mu mutwe wiyitirira idini ya Isilamu wari warigaruriye iyo ntara. Icyakora Perezida Kagame agaruka kuri iyo ntambara yabwiye umunyamakuru Steve Clemons ko abasirikare u Rwanda rufite muri icyo gihugu ubu bagera hafi ku 200 aho kuba 1,000. The government of Mozambique invite us and Leta ya Mozambique yaratwitabaje nk'uko bitabaje abandi benshi barimo ibihugu byo mu muryango wa SADC bisanzwe ari n'abaturanyi ba Mozambique. U Rwanda rwagiyeyo binyuze mu masezerano y'ibihugu byombi ndetse n'ubutumire bw'igihugu cy'inshuti cyari gikeneye ubwo bufasha byihutirwa. Twarabemereye rero mu by'ukuri twohereje y'ingabo zirenga 1,000, ubu dufiteyo abagera hafi ku 2,000 bagizwe n'abasirikare ndetse n'abapolisi. Military troops and the police as well. Iyoherezwa ry'izi ngabo ryakozwe mu buryo bwihuse mbere y'iza SADC ryabanje kutavugwaho rumwe kugera n'imbere muri Mozambique. Aha bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bararinenze bibaza uburyo Leta yitabaje igihugu cy'u Rwanda mbere y'abaturanyi basanzwe banahuriye muri uwo muryango w'ubukungu ubumbiye hamwe ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika. Hakaba yewe n'abavuga ko iki cyemezo kitari mu bubasha bwa Perezida Philippe Nyusi ubwe atabanje kukinyuza mu nteko nshingamategeko. Hari kandi n'impungenge z'ukuntu izi ngabo z'amahanga zizakirwa muri iyo ntara. Bamwe bakaba baranasanishaga uburyo izi ngabo zoherejwemo nuko byagenze mbere ubwo aho Cabo Delgado hoherezwaga abacanshuro b'Abarusiya ba Wagner Group batagize icyo bageraho muri uru rugamba. Icyakora ku rundi ruhande hakaba n'abashingira ku bunararibonye bw'igisirikare cy'u Rwanda mu bikorwa byo kubungabunga amahoro bemeza ko zishobora kuzatanga umusaruro muri iyi ntara. Nyuma y'amezi asaga 3 abayoboye urugamba bavuga ko ingabo z'u Rwanda ku bufatanye n'iza Mozambique zaje kwiyongeraho iza SADC ubu zamaze kubohoza intara yose ya Cabo Delgado yari imaze imyaka 3 mu maboko y'abarwanyi biyitirira idini ya Isilamu. Perezida Kagame akemeza ko bene iyo mikoranire hagati y'ibihugu itanga umusaruro kuruta ubundi buryo bwari busanzweho. Rwanda government working with Mozambique. Leta y'u Rwanda ifatanije n'iya Mozambique nitwe twembi twishatsemo ubushobozi bwo kohereza ingabo no gutera inkunga ibikorwa byazo. Nta mfashanyo na ntoya twakiriye ivuye hanze. Iki bivuze ni uko mu gihe ibihugu bibiri byiyemeje guhangana n'ikibazo muri Afurika, ibyo bikoreka vuba bigatanga umusaruro uruseho nk'uko tumaze kubibona. Mu gihe mu buryo busanzwe bukoreshwa nk'urugero iyo tuza gutegereza ko hakorwa imyiteguro mbese bigakorwa nk'uko bisanzwe bigenda, ubu twashoboraga kuba tugitegereje tutazi neza n'igihe tuzatangirira. Uretse ibyerekeye ikibazo cy'umutekano muri Mozambique, Perezida Kagame kandi yagarutse ku mibanire ibihugu byateye imbere bigirana n'ibyo ku mugabane wa Afurika. Avuga ko uko ibintu bimeze ubu usanga ibyo bihugu bisa nk'aho ari byo bishinzwe imicungire y'umugabane wa Afurika. Ibyo akavuga ko ku ruhande rumwe bituma hari n'aho ibyo bihugu byivanga mu bibazo by'imbere mu bihugu bya Afurika. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akavuga ko aho ibihe bigeze ubu hari hakwiye kubaho ubufatanye bwumvikanweho kandi bwungukira impande zombi. Abayoboye ingabo muri ibi bikorwa bya gisirikare batangaza ko batsimbuye inyeshyamba mu birindiro nka byose zari zifite mu ntara ya Cabo Delgado, ariko biragoye kumenya igihe uru rugamba ruzarangirira.
Perezida Kagame ubwo yasuraga ingabo ziri muri ubwo butumwa mu kwezi gushize kwa 9 yavuze ko ingabo z'u Rwanda zizaguma muri Mozambique igihe cyose bizaba bikiri ngombwa. Igisirikare cy'u Rwanda giheruka gutangariza abanyamakuru ko abasirikare b'u Rwanda bagera kuri 4 aribo bamaze gutakariza ubuzima muri iyo ntambara, mu gihe ku ruhande rw'inyeshyamba bahanganye hamaze gupfa bagera ku 100.